Tere, head inimesed! Nagu te näete, on siin stuudios jälle inimesed ja üks on, keda me siin täna, kellega me rääkima hakkame, on enne ka siin stuudios olnud. Tere tulemast, Abeba Russom. Welcome, Abeba Russom, again. Ja Tanel Usin on meid siin vahvasti tõlkimas. Abeba, sa oled siin enne ka olnud siin stuudios. Abeba, you have been here before in the studio. Yeah, I believe this is fourth time. Usun, et see on 4. kord. On või? Yes. Really? Yes. Mina ei ole neid lugenudki. I haven't count. Jah, aga üldiselt inimesed, kes sind esimest korda näevad, siis ma natukene tutvustan teda, eks ole. To people who see you first time, I little bit introduce you. Et sa oled meile enne seda rääkinud, aga inimesed, kes nüüd näevad, ei teagi, kes toi tegelane on. You have talked about yourself little bit before, but maybe somebody don't know you. See on nagu, kas see on päriselt õige, et sa oled Eritreast pärit? Is it really that you are from Eritrea? Yes, I believe I'm from Eritrea. Ma usun, et ma olen. See on nagu ülekuulamine, eks ole. This is interrogation. Ja siis ta on praegu elab Rootsis. Right now in Sweden. Rootsi Arkeni kogudus. Ta on seal juba pikka aega olnud. Long time. Mis tüüpi kogudus see on? What church is it in Karismaatiline või? Charismatic or? It is mixed free church. See on nagu segavereline vaba kogudus. So all the denominations are there. We believe the Bible. Me usume Biiblisse ja mitmed denominatsioonid on esindatud siis selles And the foundation is Pentecostal. Ja nagu vundament on siis nelipühi liikumises. Arken, on see mingi linn? Kus see on Arken? Mille järgi, where comes the name? It is from the Bible. It is the Ark of Moses, where the glory of God dwells. See on nüüd Biiblist ja see tähendab siis seda koguduse telki, kus church tent. It is the temple, where the temple of God is, the glory of God. Et see on, siis tuleb see nimi rootsi keeles siis sellest Jumala templis, kus Jumala au. Aga see kirik ise on pealinnas siis, jah? Või? And the church is on the capital? Yeah, in Stockholm. Stockholmis. Okei. Vaata, kui palju küsimusi kohe tekib, siin on ju. Ja siis ma saan aru, et Arkeni kogudus on sind välja läkitanud. And Arken Church has sent you out? Yes, I started when they started the church for almost 39 years. Et seal kogudusest ma alustasin juba 39 aastat tagasi. Muidugi, mõned küsivad, et teda on siin kutsutakse apostliks ja evangelistiks, et kui ta on välja läkitatud, siis need ongi apostlid vist, jah? Et some people are asking why they call you apostle, but if you are sent out from your church, you are apostle, what its word means. I am sent from my church. Every activity I do, they give their sanction, they bless me, they send me all over the world. Ja, et ma olen tõesti selle koguduse poolt välja läkitatud ja kõik, mis ma teen, nad õnnistavad ja läkitavad mind, kuhu mul on vaja minna siis või kuhu mind kutsutakse. It is not a title. See ei ole mitte tiitel. I started from the scratch there. Ma alustasin täiesti madalalt pulgalt seal nii-öelda. Cleaning. Ma olin koristaja kõigepealt seal koguduses. And then evangelization. Ja siis ma liitusin evangelismiga. I was leader of the outreach evangelization 7 years. Ja ma olin 7 aastat selle koguduse evangelisatsioonitiimi juht. I started the international Bible school there.
ja seal ma alustasin rahvusvahelise piiblikooliga. And I was having this counseling ministry. Siis mul oli seal nõustamisteenistus. And people got saved everywhere. Ja inimesed said igal pool päästetud. Then they appointed me in 2000 as an apostle. Ja 2000. aastal nad võitsid mind apostliks. And it is just, you know, a servant sent. It's not a title. Et see ei ole mitte selline tiitel, vaid see tähendab teenijat, kes on välja läkitatud. No, meil siin on selline arvamus, et kui keegi on apostel, eks ole, siis ta on nagu Johannes või mis iganes ja surnud ärkavad üles ja kõik muu asi. Yeah, we have like thinking here, if they name you apostle, then you are like John in the Bible and all the miracles and dead are rising. Et see on, järelikult ta on samasugune nimetus nagu õpetaja ja kõik need piiblis on. But apostle, is it the same in fivefold, like teacher and all the elders here? Yes, in the Bible it says you will know them by the fruits. Piibel ütleb, et sa tunned neid nende viljade järgi. And the ministry has been manifesting in all these five offices of the anointed ones. Ja kõik need 5 ala, mis sellesse Piibel räägib, kõik nad on võitud Jumala poolt. So the ministry, what God is giving me, ja see teenistus, mis Jumal mulle annab, it's not mine. See ei ole minu. It's from God. See on Jumalalt. It is the Holy Spirit. Ja see on püha vaimu töö. So I am a teacher. Nii et ma olen ka õpetaja. I am evangelist. Ka evangelist. I am a prophet. Ka prohvet. And all these 5 gifts is included and it's manifested all over the world. Ja kõik need 5 andi, mis seal on kirjas, ma olen nendes kõigis teeninud üle maailma. But it's not mine. Aga see ei ole mina. It's the Holy Spirit. Vaid püha vaim, kes seda teeb. So it is the same anointing like the apostles in the beginning. Nii et see sama võidmine tegelikult, mis oli apostlite peal Piiblis alguses. I have been planting churches. Olen ka rajanud kogudusi. I have been doing these crusades, mass crusades. Olen teinud massikrusaade. People were getting saved in hundreds. Inimesed on sadades saanud seal päästetud. Healing and miracles were following. Ja imed ja tunnustähed on järgnenud. I baptize people all over I go. Igal pool, kus ma olen käinud, olen ristinud inimesi. Sometimes in the sea. Vahel ka meres. And sometimes in the, what you call in bathroom. Isegi vannitoas. So this is a work of God. Nii et see on Jumala töö. Nii, amen, jah. Ma veel ühe väikse küsimuse alguses veel. Ma saan aru, et kuna sa oled käinud üle maailma igal pool, siis kuskil on siin kirjas, et sa oskad palju keeli. Eritrea, Etioopia, Rootsi, Inglise, Araabia, Itaalia. How many languages there is written? How many languages? Mis keeles me hakkame nüüd rääkima? What language do we use today? I use international English today. Täna kasutan rahvusvahelist inglise keelt. But I can speak 6 languages. Aga 6 keelt tõesti on mul. Näiteks, kui sa oled Itaalias, jutlustadki itaalia keeles. But in Italy, you preach in Italy? Yes, Italian. I did not practice it now, but I have been grown up with the Italian language. Et ma ei ole seda ammu praktiseerinud, aga ma olen selles keeles üles kasvanud. Our country has been colonized by the Italians. Sest meie riik oli kunagi Itaalia koloonia. So my father was like his language. See oli minu isa kodukeel. So this is the reason. Ja sellepärast ma seda ka oskan. Nii, aga araabia keel? But Arabic? And our country is like, you know, the center of communication, like geographically. Meie maa on geograafiliselt nagu sellise suhtluse keskpunktis. So we have got 2, what you call this, post, what you call it, hamn. We have this Red Sea. Seal on Punane meri seal meie maa kõrval. It's connecting us with the Arab countries. Ja üle selle on Araabia maad. Like Sudan and Yemen. Sudaan ja Jeemen. So I was forced to learn the Arabic. Nii et mul oli
ma olin sunnitud õppima araabia when I keelt, work in the hospital. kui ma töötasin haiglas. Many Arab-speaking people were coming. Palju araabiakeelseid inimesi käis And meil. naturally, me and my family, we have the gift to learn quickly. Ja meie perel on see loomulik and õppida keeli väga kiiresti. Vot, nii see vist on ka, jah. Selge. Aga tähendab, kui me veel natukene räägime, siis ta ei ole nagu selline olnud ise õppija, vaid sul on olnud isegi, sa oled õppinud ka näiteks Tampa, Florida ülikooli filiaalis, tähendab, sul on nagu paberid isegi olemas. You have learned, you have studied in this Tampa, Florida University department in Sweden. Yes, I was not in Tampa, I was in Arkham, but the Tampa Florida University was organizing the school. It was bachelor and master. I did not finish master, but I finished the bachelor one. Et Tampa Florida ülikool organiseeris siis kursuseid Stockholmis, nii et selle läbi olen ma siis lõpetanud nende bakalaureuse kraadi, mitte päris seda nüüd ei tule kohe, master degree on siis see järgmine tase sealt. Magistrikraadi mitte päris, aga... Ja, no see ei ole muidugi usuelus nii tähtis, eks ole. This is not the pentacle in spiritual life. Kõige tähtsam... This is not the most important in spiritual life. It's not, no. Aga kõige tähtsam on need kogemused, mis sul on Jumalaga ja kuskil on sul olnud mingi eriline kogemus. Kas see oli Rootsis vist või? Most important are your experiences with God. Räägi natuke sellest. What has been your most profound experience or visitation of God? It is a very important question. See on väga tähtis küsimus. When we go to the Bible school, to the master, it is a mind. Et kui me õpime piiblikoolis või teeme kraade, siis see on meie meelte jaoks. But what it makes change is our intimate relationship with God. Aga see, mis meid muudab, on meie lähedane osadus suhe Jumalaga. He just wants us to come so close to him. Ja tema ootab meid endale väga lähedale. God is a spirit. Jumal on vaim. His words are the spirit and life. Tema sõna on vaim ja elu. So I was hungry after the word of God. Nii et mul oli nälg Jumala sõna järgi. I did not seek God just to bless me. Et ma ei otsinud ainult tema õnnistust. But I was seeking his face. I want to know him. Ma otsisin tema palet, et teda tunda. I spent time on the word of God. Vietsin aega Jumala sõnaga. And in prayer. Ja palves. Then I think I start to know God. Nii et mulle tundus, et ma hakkasin Jumalat juba tundma õppima. So I know now. Nii et praeguseks it's not by mighty nor by power. See ei ole mitte ainult väe ja võimu läbi, but by the Spirit of God. Aga Jumala vaimu läbi. So it is only the gift of the Holy Spirit if I say I have done this and that, it was God, not me. Nii et ma täielikult tunnistan ja tunnustan seda, et kõik on toimunud läbi tema vaimu, mitte minu oma tarkuse või jõu läbi. Nii, sa elad praegu Rootsis, eks ole? Now you live in Sweden. Yeah. Kuidas Rootsi vaimulik olukord üldse tundub olevat? How you see Sweden spiritual like state? Sad to say. Kurvalt pean ütlema. The Swedish people have been spreading the gospel all over the world. Et tegelikult rootslased on evangeeliumi levitanud üle terve maailma. I myself thought Sweden is totally Christian country. Mina, kui ma algul mõtlesin, et Rootsi on täiesti läbi kristlik. So why I chose to stay in Sweden was I just want to live among the Christian community. Ja miks ma siis valisin, et Rootsi elama minna, et ma tahtsin elada kristlikus kogukonnas. But when I came to Sweden, aga kui ma Rootsi jõudsin, I was totally disappointed. Olin ma täiesti pettunud. They left God. Nad olid Jumala maha jätnud. So Christianity in Sweden is dwindling, it's going down. Kristlus Rootsis on maha käinud. They are becoming, confused.
et nad on segaduses. And only few people are following Jesus Christ. Vähesed järgivad Jeesust. In fact, the foreigners, the refugees are praying a lot for Sweden. Ja tegelikult on nii, et need sisserändarid, immigrandid, tegelikult nemad palvetavad Rootsi eest hoopis It's a praegu. good country. jah, See on hea maa, They believe in democracy, nad usuvad demokraatiat, but at the end of the day, aga päeva lõpuks they need God. nad vajavad Jumalat. We are praying for them. Me palvetame nende eest. Almost you can see they lost the way. Tundub nagu, et nad oleks oma tee ära kaotanud. Sweden is, it is invaded by Muslims. Ja praegu on ta täiesti moslemitest, võiks öelda nagu vallutatud. Come to Sweden now. Tule nüüd Rootsi. You will see 90% it's occupied by the Muslim. Tundub, et 90% on okupeeritud moslemitest. It is really a bad situation. You need all of us to pray. Ja see olukord on tõesti väga halb, et kõik, Rootsi vajab kõikide eest palvet. They will get the wisdom. Et neil oleks vaja tarkust. Every place is occupied by Muslims. Kõik kohad on moslemite Come ees. to the airport, it is 90% is invaded by the Muslims. Tuled lennujaama, siis 90% on Medical department is invaded by the Muslims. arstialad, meditsiin on moslemite käes. The Muslims are buying all the big companies. Moslemid ostavad kõik suured ettevõtted ära. So God is big. Jumal on küll suur. If we pray, Kui me palvetame, maybe these Muslim people need to be converted to Christianity. võib-olla nad peavad saama kristlaseks If alles. we go to their country, they will kill us. Kui me lähme nende maale, siis nad löövad meid maha. But God has sent them to us. Aga Jumal on meid nende juurde We läkitanud. should not see them like objects. They are human beings. Me ei peaks neid nägema läbi inimlike silmade praegu. Christians has to rise up and pray Kristlased peavad tõusma ja palvetama and take the authority. ja võtma selle meelevalla. Amen. ja. Kas seal nende sisserännanute seas on kristlasi ikka tähendab ka? People who have come in, there are many Christians. Yeah. From the refugees. Et Moslemid on ka pöördunud ikka, jah? But are there also Muslims who have converted to Christianity? In fact, it is terrifying. Tegelikult see on hirmutav. Before we were going out to the streets and making evangelization. Varasemalt me käisime tänavatel ja tegime evangelismi. But at this time Christians are afraid of them. Aga praegu kristlased kardavad neid. I'm not afraid. Mina ei karda. I'm not afraid. Mina ei karda. But many of them, they come and they terrorize people. Aga paljud need moslemid tulevad ja terroriseerivad They are trying to inimesi. put their mosque in cities. Ja nad üritavad oma mošeed linnades üles ehitada. And they are even applying to make this shouting, 5 times Ja nad üritavad ka seda 5 korda päevas neid palvehüüdusi saada seaduslikuks. I love the people. Ma armastan neid inimesi. But the spirit behind them is antichrist. Aga see vaim, mis on nende taga, see on antikristus. And they have this global plan. Ja nendel on see ülemaailmne plaan. They will be one world. Et oleks üks maailm. And they will rule it by Sharia. Ja seda valitseb siis Sharia seadus. This is their plan. See on nende plaan. And even in the schools. Ja isegi koolides. The small children are having this, what you call, I don't know. Ja ka koolides väike lapsed kannavad tüdrukud seda nende riietust. Ka Rootsi lapsed juba või? Sweden children also or No, the Muslim children. Moslemi lapsed. But they are even terrorizing the small children. Aga nad terroriseerivad ka väikseid lapsi. My sister is a teacher. Mu õde on õpetaja. And she was so angry, she was upset. Ta oli väga ärritunud. And the Muslim small children, väiksed moslemi lapsed, they put their nose like this before the Christians. Panevad oma ninad kristlasi nähes kinni. And they say, you smell, you are dirty. Ja ütlevad, et sa oled räpane, sa haised. And they terrorize them. Ja niimoodi nad alandavad ja terroriseerivad. And when the small children comes home, ja kui väiksed lapsed tulevad koju, Christian children, kristlased lapsed, they say to their parents, ja ütlevad oma vanematele, I don't want to be Christian. Ma ei taha kristlane olla. Because other children are telling me I'm smelling.
Ja teised lapsed ütlevad, et ma haisen. To this extent. Isegi nii kaugele on asi läinud. It is very dangerous in ja see on Sweden. väga ohtlik. See tähendab, et nad on ikkagi ühes koolis õpivad siis, jah? So they learn in mixed schools. Yeah, they learn. Jah, õpivad segakoolides. Aga seal on siis rootsi keel, see kool või? The school is in Swedish. It is Swedish, but you know, this Muslim ideology. See on rootsi keeles küll, aga moslemi ideoloogia on väga tugev. I studied it very well. Ma olen seda ka õppinud. It is very aggressive. See on väga agressiivne. And they work, each one work. I mean, inside of them, they have a plan. Ja iga üks tegelikult toimib nendest ühe plaani järgi. And they have different kind of plans. Ja seal on erinevaid plaane. They want to infiltrate everywhere. Nad tahavad infiltreeruda siis kõikidesse aladesse. Everywhere in the business world. Ärimaailma. In the education. Siis haridussüsteemi. In medical. Meditsiini. Come to Sweden and look at them. Tulge Rootsi ja vaadake seda kõike. They have already invaded it. Tähendab, neid on juba elanikkonna suhtarvus siis päris palju. So how much from the people, how many big percent in the nation is Muslim? I cannot say now, but you know, one of their ideology is they say we are not going to win them by weapon, but we have to multiply. And one Muslim can have four women. Et nad, ma ei oska praegu protsenti öelda, aga nendel on see, ütleme siis strateegia, et nad ütlevad, et me ei võida neid relvadega, aga me paljuneme nad üle, ütleme and they are multiplying now, many children. Et moslemi mehel võib olla 4 naist, vabandust, ja kellel on palju lapsi siis. If you come to Sweden, to Stockholm, kui sa tuled Stockholmis, Rootsis, you will see how many of them. ja siis sa näed, kui palju on seal moslemeid. Just, ja nad, ütleme, see Rootsi riigi, ütleme, see süsteem on väga helde. And Sweden policies is very no, et nad riigi kulul elavad. Yeah, people are they can live on the country's expenses. Yes, most of the middle age or older people, they sit and chat with their language. You don't know what they are speaking about. But ja, seal on tõesti. They don't work. Nad ei tööta, nad lihtsalt on tänaval ja vestlevad seal oma keeles ja. Jah, vaata, see on tegelikult, see ongi see poliitiline islam, eks ole, mis püüab riigid üle võtta. What wants to overtake the countries. That's the ideology. See on nende ideoloogia, jah. Ja. And, aga huvitav, nende riikide valitsused ei saa asjast aru või mis neil peas on? Don't the government, what Swedish government is thinking about it? I think the Swedish people have been applying democracy properly before. Ma usun, et Rootsi rahvas on varasemalt rakendanud demokraatialt õigesti. They are democratic minded. Nad on nagu demokraatlikult meelestatud. I guarantee each Swedish people, they know they are angry inside of them. Ja, aga ma usun ka, et Rootsi inimesed on tegelikult seespidi vihased või ärritunud sellest. But they think, yeah, this is democracy, and they don't speak, they don't react. Aga kuna see on demokraatia, siis nad ei räägi ega reageeri selle peale. I speak for them, loudly. Mina räägin nende eest valjusti. Because I am living in Sweden. Sest mina elan seal. And I feel the responsibility. Ja tunnen vastutus selle maa eest. Nii, et moslemid näevad, et ütleme, seal on natukene sellised imelikud inimesed, kes meie eest hoolitsevad. And the Muslims see the situation that natuke idioodistunud inimesed. Like are these people fools that they are receiving everything? Nad saavadki nii lihtsalt üle võtta. It is almost in the Muslim what you call book or Quran. Quranis on sees. There is a place which is called Takita. Seal on selline koht nagu Takita. This means
they can be like angels. Et seal on kirjas, et nad võivad olla nagu inglid. With a motive that they will do what they want. Ja siis rakendavad motiive. They can deceive you. Nad võivad sind ära petta. For them it's just in their Quran they can deceive you. Koraan lubab muhameedlasel petta inimesi. Until they reach what they want to do. Kuni siis nad on jõudnud selle kohani, mida nad tahtsid saavutada. That's it. Ja see ongi siis käes. See manipulating. Nii et palju manipuleerimist. And I'm not against the people, but I'm against the ideology. Ma ei ole nende inimeste vastu, aga selle ideoloogia vastu. Just, Koraanis on ju juttu Jeesusest ka. Quran also speak about Jesus. Yes, they speak about Jesus, but they deny that he is the son of God. Koran räägib Jeesusest, aga see eitab tema Jumala poja seisust. In fact, they think that he is less than Muhammad. Isegi seal õpetatakse, et ta on Muhamedist madalam. They say Muhammad is under God now. Siis seal öeldakse, et Muhamed on Jumalast järgmine praegu. Muhammad is the last prophet. Et tema oli viimane prohvet. So for them, Jesus is a prophet. Jeesus on ka prohvet. I just want to make it clear this. Aga ma tahan selle praegu nagu selgeks teha. If they deny Jesus Christ, et kui nad eiravad Jeesust Kristust, that he is the son of God, kes on Jumala poeg, and that he was crucified, et ta oli risti löödud, then there is no salvation. Siis ei ole ju päästet. This is Antichrist. See ongi antikristus. Ja. Huvitav, kuigi ma mõtlen selles mõttes, et seal on nagu mingi vastuolu selles mõttes selle Jeesusega, et kui nad tunnustavad teda prohvetina, they acknowledge him as a prophet, Jesus, aga siis tähendab, nad peavad tunnistama seda, et Jeesus valetas. But they need to also say that Jesus was liar. Et ta ütles, et ainult minu kaudu on pääste. Because in Bible, there are Jesus word that only through me there are salvation. Seda seletavad. How they connect this, that their prophet is a liar? They totally deny about Jesus Christ. Nad tegelikult eitavad seda. They say he was a prophet. Ja, et ainult prohvet. But Muhammad is the last prophet. Aga kuna Muhamed on viimane prohvet, if Muhammad is the last prophet, kui see on viimane prohvet, then who will be our prophet today? Siis kes on meie prohvet praegu? This is the manipulating message. Nii et see on tegelikult manipuleerimine. They force people that they should believe in Muhammad. Ja nad survestavad inimesi Muhamedi usku. Mr. Walter, you and we are like, the unclean people. Meie nende jaoks oleme nagu rüvedad inimesed. They preach that all of us are unclean. Et nad jutlustavad seda, et kõik teised on ebapuhtad. And the destination of Muhammad is to kill every other except those who believe in Muslim. Ja Muhamedi missioon oli see, et tappa kõik teised, kes ei ole muslimid. All over in Africa. Ja seda nad teostavadki Afrikas. Et minu jaoks on kummaline nagu see lääne ühiskonna naiivsus. To me it's strange, this Western society naivety. Näiteks Inglismaa on peaaegu juba üle võetud. Like England is also... England, ja Saksamaa. Germany. Ja nad on hädas kõik juba selle. They are in trouble everywhere. While we are sleeping, sel ajal, kui meie magame, they did not slept. Nemad ei maganud. They are working even in USA. Nad isegi toimivad USA-s. All over the world. Üle terve maailma. They have, they spread all over. Nad on üle terve maailma levinud. So they are working to their maximum effort. Nii et nemad töötavad kõige pingsamalt. To influence people. Et inimesi mõjutada. With their ideology. No, nende ideoloogiaga. But we have seen this ideology is in Iran. Me näeme seda ilmselt praegu Iraanis. Look what they are doing for their own people. Vaata, mis nad teevad enda inimestega. What kind of ideology? Mis ideoloogia see selline on? Kill everybody. Kõik ära tappa. Just selles mõttes on nagu Ameerika juhtkond nagu
jagab seda asja normaalselt. Right now we see that American government is understanding this thing. Yes, the Christian world, they did understood. Kristlik maailm on aru saanud sellest. Maybe we don't like the way the person in authority is saying or doing bad. Võib-olla meile ei meeldi see, kuidas autoriteetne inimene lahendab neid olukordi. But I believe they are making work for all of us. Aga ma usun, et nad teevad teene meie kõigi jaoks praegu. I don't like to kill people, even the Jewish people. Minule samamoodi ei meeldi tapmine, eriti veel juutide tapmine. Because Jesus has come to give life, not to kill. Jeesus on ju tulnud elu tooma, mitte tapma, eks. We have the authority. Meil on meelevald. In the spirit of God. Vaimus, Jumala lastena. If God is with us. Kui Jumal on meiega. The devil cannot do against us. Siis vaenlane kurat ei saa meiega vastu tulla. We Christians need to take back our authority in the spirit. Meil kristlastena tuleb vaimus meie autoriteet kõigepealt tagasi võtta. Not to kill the physical person. Mitte füüsilist inimest tapma minna. But in the spirit we have to pray and God will do the work. Aga vaimus me peame võtma palve ja Jumal teeb selle töö. Jah, kuigi Piibel räägib sellest ka, et nad ei kanna mööka asjata, need, kes korda hoiavad. Bible also speaks that who bear sword, they don't do it in vain. Et riik peab, kui ta näeb, et on tohutu oht, siis ta käitub vastavalt. The government who sees big trouble, he acts accordingly. We should not be confused in the New Testament. Et ärme aja Uue Testament. Uuest Testamendist praegu. The scripture was from New Testament. Yeah, but the sword is the word of God. Aga meie jaoks on möök Jumala sõna. The sword is Jesus Christ himself. Ja see on Jeesus Kristus ise. Ma rääkisin praegu riigivõimust. I spoke about government authority. Like I understand. Yes. But we Christians. Aga mina räägin praegu meist kui kristlastest. We have the authority. Ka meil on meelevald. We are the government of heaven. Meie oleme taevavalitsus. We are the ambassadors of God. Ja Jumala saadikud. Jesus Christ in us is bigger than the people in the government. Jeesus Kristus meie sees on suurem kui valitsus. We will just be in our position. Ja meil tuleb ka seista meie positsioonil. Our struggle is against the spiritual world. Ja Piibel ütleb, et meie võitlus on vaimses maailmas. If you and I, we are awakened in the spirit. Ja kui meie ärkame vaimus. Because God says the prayer of the just avails a lot. Sest Jumala sõna ütleb ka, et õige inimese mõjuvõimas palve saadab palju korda. Me peame palvetama valitsuse ees. Meie kristlastena. Meil on suurem autoriteet. Kui me seome kuradi, siis antikristus on ka seotud taevas. Aga kui meie kaotame need inimesed, sellepärast Paulus ütleb ka, et palvetage oma valitsuste ees. Et Jumala vaim saaks eelkõige seda lahingut pidada. He did it in the Old Testament also. He did it in the Old Testament. Ka Vanas Testamendis see asi toimus. Ja. Aga mis nüüd, mida sina arvad? Näiteks, mida Rootsi kogudus praegu valesti teeb? What you see the Swedish church is doing wrong or what the church need to do where in countries where Islam is invading? You know, in the Bible tells us Piiblis ütleb nii. One drives out 2,000. Üks ajab välja 1000. And two drives out 10,000. Ja 2 ajab 10,000 välja. God is not depending on the number. Jumal ei sõltu numbritest. But is the quality of faith. Aga usu kvaliteedist. There is only one church for Christ. On ainult üks Kristuse kogudus. The problem is in the churches. Ja probleem tõesti on koguduses. They are more religious. Nad on pigem religioossed.
But Jesus is relationship. aga Jeesus otsib ju suhet. We don't need to be called by different names. Meil ei ole vaja neid erinevaid nimetusi Our name üksteisele. has to be Christians. Ja meil peab olema üks nimi, see on The kristlane, follower of Christ. mis tähendab Kristuse We have to järgi unite together. ja selleks tuleb ühineda. If we unite together Ja and pray kui me ühineme kokku ja in the name palvetame of Jesus Christ, Jeesuse Kristuse nimes, heaven will be open up and up. siis taevas avaneb meie And the kohal Holy Spirit does the rest of the work. ja püha vaim teeb ülejäänud töö. The problem is in the churches. Ja nii, et probleem tõesti on The koguduses, church needs to wake up kes peab üles ärkama and make reconciliation. ja tuleb teha jälle lepitus. It is not about Baptist or Pentecostal. See ei ole baptistide ja nelipühilaste It's not about Catholic or Orthodox. või ka isegi katolikud või ortodoksid. It is the salvation of Jesus Christ. See on Jeesuse Kristuse He is the head of päästetöö. the church. Tema on koguduse He pea. bought the church by his own blood. Ta ostis koguduse So we need iseenda to be verega. one with him. Nii et meil tuleb saada üheks Where we are temaga. one, there is blessing. Kus me oleme üks temaga, seal on õnnistused. nii, Amen. sa ütlesid siin ühe sellise nimetuse nagu religioosne või religioon. You Kuidas sa mentioned seda religion and religious kogudused on religioossed, et kuidas seda church is defineerida, mida see religious. tähendab? How you define it? Religion is a spiritual politic. It is a division. Tegelikult religioon on vaimne poliitika, see on lahutus. Kirikupoliitika näiteks või? Like church politics? Or? Yes. It's like church politics. See on tõesti nagu kirikupoliitika, jah. And but Jesus never preached about religion. Jeesus ei kuulutanud meile The religiooni. religious people went against him. Religioossed inimesed läksid tema vastu. They were just functioning in their mind. Nad vastavalt oma mõtetele They toimetasid. did not have the direct relationship with God. Nendel puudus otsene suhe In fact, Jumalaga. these were the one who just crucified him. Ja tegelikult religioossed inimesed olid need, kes viisid ta ristilöömisele. And today we are crucifying each other Ja now. tänapäeval koguduse inimesed, kristlased löövad üksteist Oh, risti. he is from Baptist. Oi, tema on baptist. Oh, he is from Catholic. Tema on katolikust. We don't accept one another. Ei võta üksteist vastu. And this is what we need to clean it out. Ja sellised asjad tuleb ära puhastada. If we are believing in Christ, Kui me usume we Kristusesse, are one body. siis me oleme üks ihu. We are the body of Jesus Christ. Jeesuse Kristuse And ihu. we have to love one Ja another. tuleb armastada I üksteist. love my hands. Ma armastan ju oma I love käsi, my eyes. ma armastan oma silmi And that is what we are. ja see me oleme. Jesus said, love one another. Jeesus ütles, armastage üksteist. Love your neighbor. Ja armasta oma naabrit. ja katoliiklane ütleb, et sa oled sektant. Katolik people say you are sectant. That's what religion is. Niimoodi käitubki religioon. jah. No vot. But we should not go on what they say. Me ei pea nüüd vaatama sellele, mida nad We ütlevad, should hear what the voice of the Holy Spirit says. vaid küsima, et püha vaim, mis sina räägid. We focus our eyes to him Keskendume temale and we pray. ja palvetame. We don't go against people. Ei lähe inimeste We vastu, go against the spirit behind every religion. aga me võitleme selle vaimuga, kes on iga religiooni taustal. Our weapon is powerful Nii et meie relvad on väelised. when we pray in Christ. Kui meie palvetame We Kristuses, have to love everyone, seal tuleb armastada but we kõike. have to hate the spirit behind Aga see everyone. vaim, kes on seal taga, seda tuleb vihata. Muidugi koguduse avalik ühine palve, sellel on tohutu jõud. Näiteks, United prayer of the church, it's very powerful. Näiteks kui kogudus koguneb kuskile suurele staadionile, kõik konfessioonid When all the confession Ja palvetavad and mingi churches asja come pärast. together in one Avalikult. place stadium and they openly pray for something, sellel on tohutu jõud. it's a big impact. It's a great declaration. See on väga suur deklaratsioon, kuulutus. And God says, when the brethren come together, Ja Piibel ütleb, kui vennad on üheskoos, tulevad kokku, heaven opens siis upon. taevas avaneb nende üle. The presence of God comes in the unity. Ja Jumala ligiolu tuleb selle ühtsuse peale. Automatically the blessing is pouring upon. Selle sees on juba automaatselt see Jumala And that scares the devil. ja see hirmutab kuradit. Our unity Meie ühtsus, is a manifestation see on üks of the manifestatsioon kingdom of God. Jumala kuningriigi esile Because tulemine. God says, Sest Jumal ütleb, they will know you.
et nad tunnevad ju by teid your love, selle armastuse by läbi, your fruits. nii teie et kõige viljade läbi. keerulisem on meid kõiki kokku saada. So the most difficult is to get us to together. Yes, but whether we No. like it or not, Aga kas meile meeldib või mitte, we have to decide. meil tuleb otsustada, Either we have to unite with the body of Christ, kas me ühineme Kristuse ihuga or then we are not. või ei Või ole meid- seda, jah, ja meid lihtsalt lämmatatakse, eks ole. or we get smashed. Yes, it is two things. On ainult kaks suunda. In Deuteronomy chapter 30 5. Moosese 30, and verse 19, 19 salm, God himself says like this, Jumal ütleb niimoodi, Today I call heaven and earth täna ma kutsun taeva ja maa as a testimony. tunnistajaks. I put before you Ma panen su ette life and death, elu ja surma, blessing and curse. õnnistuse või needuse. Choose a life. Vali elu, Choose a life. vali elu. The life is only Jesus. Või elu on ainult Jeesuses. The other one is death. Teisel pool on surm Blessing is in unity. ja õnnistus on ühtsuses Separation is curse. ja eraldatus on needus. It means we are dividing and cutting into different pieces Nii the et- body of Christ. Ja kui me eraldume, siis me lõikame Kristuse ihujuppideks. I have to dare to say this. Ma pean seda ütlema, The leaders of the church, et kogudusjuhid, they need to learn the truth. nad peavad seda tõde õppima. They need to understand this Nad peavad õppima ja tundma seda and bring the church together. ja tooma koguduse kokku. Follow the word of God. Järgima Jumala sõna. Jah, aga nemad ütlevad, et meie koguduses on kõige õigem õpetus. But leaders said that in our church is the most truthful teaching. Teised õpetavad kuidagi teistmoodi, me ei saa nendega koos olla. Others teaching differently and we cannot stick together. And that is a problem. See on probleem. In the word of God it says, Jumala sõnas ütleb niimoodi, those who have ears to hear, neil, kellel on kõrvad, let them kuulgu. hear the Holy Spirit. Las nad kuulgu ju püha vaimu häält. Everyone has a responsibility Igalühel on vastutus to hear the voice of the Lord. kuulda Jumala häält. If we hear the voice of the Lord, Kui me kuuleme Jumala he häält, has only one word. tal on ainult üks sõna. Love one another. Armastage üksteist. Accept one another. Võtke üksteist vastu. Let the Holy Spirit lead you. Las püha vaim juhtida The teid. Holy Spirit doesn't glorify any leader of the church. Püha vaim ei austa ühtegi koguduse juhti. The Holy Spirit glorifies only Jesus Püha vaim Christ. austab ainult Jeesus Kristust. So we need to hear the voice of the Lord. Nii et seal tuleb kuulata püha vaimu häält. And it's totally wrong that you say my church. Ja see on täiesti vale, kui me hakkame ütlema minu My kogudus, denomination. minu It's denominatsioon. wrong. See on vale, The church belongs to Jesus. sest kogudus kuulub Jeesusele. He bought it by his own blood. Ta ostis selle endale ta oma verega In Jesus' name. ja Jeesuse nimel. Amen. 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 Jaa, stuudios on praegu Abeba Russom ja tõlkimas on vend Tanel siin. Sa oled käinud nüüd üle maailma, eks ole? You have traveled all over the world. Erinevates, millistes, Different countries. kus kohas praegu kõige suurem vaimuliikumine on sinu arust? Where you see the most Või selline kristlik powerful Holy Spirit movement or where is the Christian revival the most on üldse visible? sellistel maailmas? Is it in country, is it in the world something like this? It's difficult to say. Raske on öelda, But we have the Holy Spirit to discern. aga meil on antud püha vaim eristamiseks. Yes, everywhere God is giving the opportunity. Igal pool Jumal annab meile And võimalusi. seasons of revival. Ja seal on ärkamise nagu hooajad. There are revivals here and there. On ärkamisi siin ja seal. But the finishing is difficult. Finishing. The finishing, to be mature. Aga et see võiks saada nagu küpseks, see on raske. I hope Ma loodan, this time is very important time. et praegu on väga tähtis aeg. We know that the world is suffering. Maailm kannatab And it's beyond the control now. ja seda ei suuda keegi kontrollida. But God is calling now. Aga Jumal ka kutsub praegu. Rise up. Tõuse üles, Wake up. ärka üles, Individually.
isiklikult, if we know who is God, kui me teame, kes on Jumal then it means revival has started individually. ja me mõistame, et ärkamine on alanud inimese südames. We will forgive one another. Anname üksteisele andeks, We'll come together. tuleme kokku And the end time revival will still come. ja selle tõttu see lõpuaja ärkamine tuleb. I believe it is on the way. Ma usun, et see on There tulemas. is end time revival. On olemas lõpuaja ärkamine. Yes. sa usud lõpuaja You ärkamist believe in end times revival. Yes, I believe. ja sa usud, et ongi lõpuaeg praegu, And you et believe- Jeesus on tagasi tulemas. And you believe that this is end time and Jesus is coming back. Yes. Ja We don't know the time, me loomulikult ei tea aega but täpselt. I used to say to myself, Aga ma ütlesin iseendale, it's my responsibility on minu vastutus to prepare myself. ennast valmistada. I have to prepare myself Mul every tuleb day. ennast valmistada iga päev. If you do that, Ja kui sa seda if you teed do that, ja kui me teeme if seda, we all of us do that, kui me kõik seda we teeme, will keep ourselves clean. siis me hoiame ennast puhtana. We will get rid of all kind of sins. Saame lahti igasugustest We will pattudest. forgive one another. Andestame üksteisele. And then in the pure heart, Ja siis puhtast südamest the Holy Spirit is going to pour out püha vaim saab välja valatud. the end time glory. Ja see on lõpuaja au. And that is Isaiah 60. Ja see on Jesaja 60. The whole peatükis. world is coming under terrible darkness. Et kui kogu maailm tuleb selle hirmsa pimeduse You alla, witness, I witness. siis meie tunnistame seda. People are being destroyed, countries are being destroyed. Inimesi hävitatakse, riike hävitatakse. He says the world is under darkness now. Jumala sõna ütleb, et maailm on pimeduse But he võimuses. says to you and I, Aga ta ütleb sinule ja minule, Zion, Zion, et Siion, wake up. ärka üles. The glory of God Jumala auhiilgus and the light of God ja Jumala valgus is coming upon you. tuleb sinu kohale. We will see the end time revival. Ma usun, et me näeme lõpu ärkamist. So we are not hopeless. Nii et me ei ole lootusetud. jah, kui me praegu, tegelikult kui vaadata internetis ringi, If you look around, surf in internet, siis tegelikult on kohti, kus on ikka päris võimsaid asju juba. we see the places where are very mighty gods et moving. nagu olekski sellist, seda lõhna tunda. That there is this revival smell. Yeah, yeah. Ja, Because people are suffering. sest inimesed kannatavad. The devil has been invading our emotion, our thoughts, our bodies. Hingevaenlane on sisse tunginud meie mõtetesse, emotsioonidesse. Food, money, title could not help us. Toit, raha, tiitlid, need ei aita meid. In Western, people are sleeping by pills. Lääne inimesed magavad tablettide toel. Yes. jah, So now it is the time to preach the gospel. Nii et see on aeg kuulutada evangeeliumi. But we should not do it by ourselves. Aga seda me ei saa omast jõust. We have to pray the Holy Spirit will Ainult- do it. Et püha vaim teeks selle töö. And people are ready now. Ja inimesed on valmis. But the church doesn't seem to be ready. Aga tundub, et kogudus ei ole valmis. We have to be ready to be led by the Spirit. Ja me peame olema valmis, et püha vaim meid juhiks. vaata, sa ütlesid, et lääne inimesed magavad tablettide näol. You said that Western people are sleeping With pills, yes. with pills. meie siin oleme veel Nõukogude inimesed ja meie ei maga tablettidele. We are here still from the Soviet time and we don't meil ei olnud sleep. tablette. Then we didn't have the sleeping pills. We don't have sleeping pills. Right now we already have, but Okay. We need to get rid of the old person. tuleb sellest vanast mõtteviisist ka välja tulla. We need to live in the life of Jesus Christ. Aga tuleb elada Jeesuse Amen. elu, Because he says sest ta ütleb, he is a prince of peace ta on rahuvürst and he promised to us. ja seda ta on meile He tõotanud. will give us peace Ta annab meile rahu that surpasses our mind. ja see ületab meie mõtted, So meeled. if we sleep in him, Ja kui me magame temas, we sleep in the ocean of peace. siis seal on rahu ookean Amen. And we sleep in the ocean of love. ja armastuse ookean. Our pills are the word of God. Nii et meie tablett on Jumala sõna. The word of God. Jumala sõna. Amen. jah, tähendab, et ma saan aru, lääne Kristus norskab või magab praegu.
Western Christianity is sleeping. Kui seda üldist pilti vaadata, siin Euroopas näiteks. Like big picture in Europe. I'm sorry to say so. Kahju on nii öelda. The external blessing. Et välised õnnistused. There is food to eat. On palju toitu. There is money to use. Raha on palju. And people are depending on the material. Ja inimesed sõltuvad materiaalsest. They are depending on God. Pigem kui Jumalast. And in Jeremiah chapter 17. Jeremia 17. From 5 to 8 it says. 5. kuni 8. Cursed are those who depend on the flesh and blood. Seal ütleb nii, et neetud on see, kes paneb oma lootuse liha ja vere peale. They will wither. Nad kuivetuvad. Our withering is that we lost our peace. Meie kuivetumine on ka see, et me oleme oma rahu ära kaotanud. We lost our self-confidence. Oma enesekindluse. We are totally confused. Oleme segaduses. We have clothes to dress. On küll riided seljas. We have the villa, big house. On suur maja. We have a lot of food. Palju toitu. But we are empty inside of us. Aga seesmiselt tühjad. Because there is no connection with God. Sest Jumalaga on ühendus God katkenud. is a source of life. Jumal on ju eluallikas. But he says, ja ta ütleb, those who depend on God, need, kes sõltuvad Jumalast, blessed be they. Nad on õnnistatud. They will be like the tree. See on nagu puu. Planted on the beach. Pandud sinna veeoja äärde. And the water comes. Ja vesi tuleb. And they grow. Ja nad kasvavad. And they blossom. Ja õitsevad. And they give fruits. Ja annavad vilja. So the Western need to believe in God. They become God themselves. Lääne ühiskond peab uuesti rajama oma usu Jumalale. Nad on ise enda Jumalaks saanud. It's very natural to hear in Sweden. Väga loomulik on Rootsis kuulda sellist asja. If you go out and witness about the gospel. Kui sa lähed välja ja kuulutad evangeeliumi. People, they can say, I am God for myself. Inimesed ütlevadki seda, et ma olen ise enda Jumal. I hear several times. Ma olen seda palju kordi kuulnud. So if human being become God of its own self, kui inimene saab ise enda Jumalaks, it is depending on the devil. siis tegelikult ta paneb ennast sõltuma kuradist. And we see now. Ja seda me näeme nüüd. We are depending on the drugs. Sõltume rohtudest. We are depending on tablets, medicine. Tabletid, meditsiin. We are depending on the carnal things. Lihalikud asjad. But how about the eternal life? Aga mis siis on, kuidas siis jääb igavese eluga? It's only Jesus. See on ainult läbi Jeesuse. It's only God. Ainult läbi Jumala. Who have the eternal life. See ainult läbi tema on igavene elu. So we hope. Nii et lootus on, that people will seek God. Et inimesed otsivad Jumalat. Because God says. Sest Jumal ütleb. The poor. Et vaesed. The poor. Vaesed. Poor in the spirit. Vaesed vaimus. Will see God. Näevad Jumalat. And they will be saved. Ja nad päästetakse. Nii, aga vaata, sa oled nüüd hakanud, sa käid Eestis üsna sageli juba. You very often come to Estonia. Miks? Või? Why? I love Estonia. Ma armastan Eestimaad. I love all the world, but it's a gospel which is my aga kuidas Eesti vaimulik õhkkond sulle praegu tundub? How you discern Estonian spiritual state? On meil üldse mingit lootust veel? Do we have any hope? Yes, a lot. Jah, palju lootust. I don't need your approval. Ma ei vaja teie heakskiitu. I do travel all over the world. Ma reisin üle terve maailma. But since I came to Estonia before 14 years. Aga nüüd juba üle 14 aasta ma olen Eestimaal käinud. I felt something. Ma kogesin midagi. It was something just, like heartbeat. See oli nagu üks südame tuksumine. Estonians need to know the real God. Eestlased peavad ka saama tundma tõelist Jumalat. And I feel Estonia will make jealous the rest of Europeans. Ja ma usun, et Eestimaa saab tegema ülejäänud Euroopa veel kadedaks. Because I have seen taking steps. Sest ma olen näinud neid samme. You are taking step number 1, unity. Te olete võtnud ühe väga olulise sammu ja see on ühtsus. I have seen that several times that
national unity. The churches have been united. Ja ma olen näinud seda rahvuslikul pinnal, et kogudused on tulnud kokku. Already the blessing is there. Juba selles on õnnistus. And you need to keep on. Ja sellel tuleb edasi käia You seda need rada. to accept one another. Tuleb üksteist aksepteerida. And make it more and more. Ja teha seda veel rohkem. That men and women Et mehed ja naised, work in unity. kes töötavad koos, So you are going to make the Western et juba see teeb lääne ühiskonda jealousy. armukadedaks. I am afraid of that. Ja seda ma natuke kardan, That people may take the glory for themselves. et inimesed võivad sellest nagu iseendale au võtta, God is working in this nation. aga Jumal töötab selle rahva So keskel. even if we see some changes, Nii et kui me näeme ka mingeid muutusi, we have to give the glory to God. tuleb anda au We have to Jumalale. humble ourselves. Tuleb iseennast We alandada, have to seek God otsida Jumalat for next level, järgmise for taseme next jaoks, dimension. järgmise dimensiooni It's not avastamiseks. about us. See ei ole ju It's meist, about Jesus. see on Jeesuse So we keskne. come to go together more and more. Nii et tuleb tulla veel rohkem üks We kokku can see in the spirit ja vaimus näha asju, who is He, kes on tema and we lift them. ja tõsta üles Those inimesed. people whom God are using, Need inimesed, keda Jumal kasutab, they need to emerge. nad peavad saama, They need to be manifested. et nad peavad esile tulema. Not the proud ones, Mitte uhked, the humble ones. vaid alandlikud. There are so many humble people. Nii palju on alandlikke inimesi. You never seen them, Sa ei näegi neid, but they need to come. aga nemad peavad tõusma. The proud will go down. Uhked lähevad alla. The proud will stagnate the movement of God. Uhked stagneerivad Jumala liikumist. So this is very important, Nii et on väga tähtis, that we become led by the Spirit. et püha vaim juhiks meid. And we have to always live in a state of brokenness. Ja meie südames peab olema justkui sellise murtuse seisukord, We have seisund. to have the fear of God. Jumala kartus peab olema seal. So God is going to continue to bless this nation Et Jumal saaks jätkuvalt õnnistada seda and make rahvast. this nation to blessings. Ja teha see rahvas õnnistuseks. And we have to give the glory to Ja God. kogu au tuleb anda ainult Jumalale. nii. Kuna meie saade nüüd hakkab lõppema, äkki teeme nii, et sa palvetad äkki siin meie rahva eest veel? Our program is coming to end, but can you pray for our nation? Yes. Let's pray. Palvetame. I invite everyone who is listening to us Ja ma palun, et kõik, kes meid kuulavad praegu, that we humbly come before the Lord. et me tuleme praegu alanduse sissanda ette God üheskoos. is the source of our life. Jumal on meie elu allikas. He is the creator of heaven and earth. Ta on maa ja taeva looja. Estonia belongs to God. Eestimaa kuulub Jumalale. Estonians belong to God. Eestimaalased kuuluvad Jumalale. Father, I ask you now, Isa, ma palun nüüd, shower this nation with your blood. Pese see maa oma verega. Let the blood of Jesus Lasi Jeesuse veri just come to our mind, tulla üle meie meelte, in our emotion, meie in emotsioonide our heart, ja meie in südamete our physical body. ja meie füüsilise ihu üle. Clean us, Father, Puhasta meid, Isa, from the carnality, sellest from lihameelsusest, the mind of man. inimese mõtteviisist. Help this nation. Aita seda rahvast, Help the leaders of this nation aita selle maa juhte to discern teha vahet your time. sinu ajal. Father, I ask you, Isa, ma palun, let them hear las nad kuulda, what the Holy Spirit is speaking to them. mida püha vaim neile kõneleb. I ask you, Holy Spirit, Ma palun, püha vaim, be the eyes of the leaders. ole meie juhtide silmadeks. Keep leading them. Juhi neid jätkuvalt, Teach them. õpeta neid, Counsel them. anna nendele nõu, Deliver them. vabasta nad, Heal them. tervenda nad, To be your channel of glory. et nad oleksid sinu au kanaliks. Thank you, Father, Tänu sulle, Isa. and every member of the church. Ja iga kiriku liige, Let everyone comes before you. lasi igaüks tulla sinu ette, Stop looking at each other. et nad lõpetaksid üksteise peale Stop vaatamise, comparing with each other. et nad ei võrdleks Let üksteisega, everyone just be transformed
vaid et igaüks saaks muudetud to your image, sinu näo järgi, to be your likeness, olla sinu sarnane, to do their responsibility. et teha oma kohustus ülesanne, So the plan of God et Jumala plaan will be fulfilled in this nation. saaks täidetud selle Holy maal. Spirit, Püha vaim, thank you for what you have started now. aitäh selle eest, mis sa oled alustanud. Keep continuing Me palume, et sa jätkaksid, to reveal yourself to them. et sa ilmutaksid iseennast neile. Fill them, Father, Täida neid, Isa, with your spirit, oma vaimuga, with your glory. sinu auga. Let miracle and wonders follow. Las imed ja tunnustähed järgida. Let the church just take back its authority Las kogudus võtta tagasi oma autoriteedi and make jealous ja teha kadedaks the neighboring countries. naabermaad. I bless the youth movements. Ma õnnistan noorte liikumisi. I bless the women movements. Ma õnnistan naiste liikumisi. I bless the leadership movements. Ma õnnistan kõiki juhtide liikumisi. And I bless the healing movements. Ja ma õnnistan Cover tervenemisliikumisi. this country Kata see maa by your blood, Father. sinu verega, And Isa. I go against Ja ma tulen vastu any movement of the devil, kõikidele kuradi of the liikumistele, evil spirits. kurjade vaimudele. In the name of Jesus, Jeesuse we Kristuse bind nimel the demonic power. me seome teemonlikud väed. We uproot any kind of bitterness, Me juurime üles kõik kibeduse, unclean spirit, ebapuhtad vaimud, which power nõiduse väe. will not work in this country. Ei toimi siin maal Fill enam. this country, Täida see maa. fill the heart of people Täida inimeste with südamed. forgiveness, Father. Andestusega, Isa. Forgive Russia. Andestada Venemaale. Forgive other nations, Andestada teistele rahvastele. and just to open the channel Et kanalid läheks lahti of the gospel evangeeliumi jaoks. to Russians Venemaale and to the nations of the world. ja teistele maailma Thank you, rahvastele. Father. Tänu sulle, Isa. Cover this nation Kata see maa with your blood. oma verega. Send your angels Saada oma inglid and be in the middle of them. ja ole nende keskel. Let your kingdom come Las sinu kuningriik and tulla let your will be done. ja las sinu tahe In sündida Jesus' name. Jeesuse nimel. Amen. Aamen. 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 Aitäh. Thank you. Abeba Russom oli siin Abeba stuudios Russom ja was in the tõlkis studio. Tanel Usin. I was Nii et integrating. ega me ei tea, võib-olla sa satud jälle siia veel. We hope you come again. Thank See you. võib juhtuda, This can happen. Thank you. kui Jeesus ei ole tagasi tulnud. If Jesus haven't returned. We have a lot to work Meil on veel palju tööd. because one day is like 1,000 years for him. Sest üks päev on nagu 1000 aastat Jah. tema jaoks. He's waiting everyone to be saved. Tema ootab, et kõik saaks päästetud. Thank you, Brother Walter. Aitäh sulle, Okei. vend You are Valter. doing a lot of work for Sa the teed gospel. palju tööd issandale. God bless you. Jumal sind Nii. õnnistagu. Aitäh ja kohtumiseni! See you soon. Thank you.